BFM News. Lokal. Hello, John. Go. Inlawlawagan ni Konsehal ken Abogado Jason Bader Pereira di nagbalin na privilege speech na sikna natipan na kaipaayad titulong kadagiti taga syudad di Lawag. Nilagip na dagiti kalikaguman dagiti miyembros ti konseho kasday di ordinansa ni Konsehal Jamie Fariñas amang ipaayad ti libre a konsultasyon kadagiti so amin a barangay officials ti syudad. Imbatad na akasapulan pailaeng nga itataatowen na tipan na kaipasa na daytoy tapnon para itipan na kaipondo na ket adadagiti agdama programa ti gobyerno an amuan na akaasping iti ordinansa. Kinanana nga dayti konsulta package iti PhilHealth nga masapul kum awundawayan dagiti maseknan kada iti libre nga ited na daytoy nga agbalora ti 1,700 pesos. Inay na kadagiti laeng ana amuan ken masapul ko maamagundawayan met dagiti taga syudad agdalo ko man magutigot dagiti health facility accredit da kasiti Lawaga City General Hospital. Well, napo, ada namin impasami lately nga ordinansa allocating around 6 million fund apo para barangay officials, barangay tanods, nga para next year pa lang at awang sundon tangatawin. So nag-research tayo, naman tayo nga we can give that benefit to them by way of availing dito makungkunang PhilHealth Consulta program by the national government. So no silang arangli dem tak na maka-appeal ka dito at miyembro ka lang PhilHealth sa mai-register ka lang ti may isang accredited partner ti PhilHealth para ka dito consulta program. Mamalin mo ito i-avail every year and apo with the tune of 1,700 pesos per year. Kaya di pondo nga inallocate may 1,150 lang per person para kada yung barangay official. Kaya lang barangay official, lang barangay tanod, barangay worker. Yan para amin na residente di Lawag City Apo. We need to disseminate that. At dapat assistance coming from the government at asyak na rin tapos kami pa ihamod ti konseho. Hanggang na i-brought out kada kami under such time na na-encounter me. Na-encounter ko iso na brought out. So we need to disseminate it up at ma-availan sa amin. And we're hopeful nga ni LCGH akit ma-credit ko ma. Tapos na isok na pagsakulan kay LCGH ken katulungan ti gobyerno nga mangket ti health to promote health to our constituents apo. Kasi nung fast track na ni LCGH, sir? Akit with our participation na apo akit para-parain may sodahan ka nahanda na i-accomplish niya at para kanya gobyerno kami tong panga accredited ti Carmeli, accredited ti Crash Mapi hanggang mabalin ti LCGH, hamping accredited ti City Health Office ti Lawag, kit accredited ti San Nicolas Health Office, apay kasi there's something wrong. So mapilitan na nga sumarita tatlo aming nga health officials ti syudad akit will do something in order to ating dito goal tayo nga maiwaras aming ang benepisyo pang kalusugan apo ti kalugaran tayo. Ano kasi requirement na sponsor sa Magtinay sa hospital apo dapat ada 24/7 na doktor kaya dirat problema ti hospital. Para kinya kahon serbi ti hospital na kahon doktor. Ti kasabulan ti mesang hospital doktor. So we need to devise a way nga mang-attract ti doktor. Kaya ti PhilHealth Consulta package apo akit mabaling nga kumita ti LCGH ti adungan milyon nga peso apo for the usage of this package ti PhilHealth package apo ti consulta program. Ti paset ti panagsarita ni Konsehal ken Abogado Jason Bader Pereira. Okay. So, napintas ito kalikagom ni Apo Konsehal Jason Bader Pereira. Go ahead, Idol Joanne. Damag iti syudad ti Lawag, kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol Joanne Gisting, Tatak.